Tokom Prvog svjetskog rata britanska i američka mornarica suočile su se s dosad nepoznatom razarajućom prijetnjom. Precizni udari torpeda ispaljeni s nemačkih podmornica. Nije bilo dana da nije uništen ili trajno nesposobljen neki od vojnih ili trgovačkih brodova kraljevske mornarice. Podstaknut ovakvim okolnostima, mornarički umetnik Norman Wilkinson, koji je intenzivno pratio svu problematiku oko kamufliranja i torpediranja britanskih brodova, osmislio je novu, specifičnu i originalnu maskirnu šemu ratnog broda. Umjesto da kao njegovi prethodnici bezuspešno pokušava da prikrije brod, on se jednostavno odlučio da crtežima i bojama raspadne i dekonstruiše siluetu prepoznatljivih linija broda, te da ih time učini znatno težim za precizno prepoznavanje. Osmislio je slikarsku tehniku koja se bavi optičkom iluzijom i manipuliše percepcijom gledatelja. Prozvao je Dazzle Paintings, zbunjujuće slikarstvo.